Najveći trgovac na svetu. Prvi deo, glava 7. Zajedno sa svojom životinjom Hafid uđe u tvrdo opasani Damask, kroz njegovu istočnu kapiju. Jahao je mazgu ulicom koju su nazivali prava, obrhrvan sumnjama i strepnjama, i ni buka i ni povici na stotinama bazara nisu uspevali da mu odagnaju strah. Jedna je stvar bila stići u veliki grad sa tako moćnim karavanom kakav je bio Patrusov. Međutim, stići posle sam i nezaštićen bilo je nešto sasvim drugo. Ulični trgovci skoliše ga sa svih strana, nudeći mu svoju robu, jedan glasniji od drugog. Hafid prođe pokraj dućančića nalik na pčelinje saće, kao i pored bazara u kojima su bile izložene rukotvorine kazandžija, kujundžija, sedlara, tkača i drvodelja. I svaki korak njegove mazge dovodio ga je oči u oči sa novim prodavcima koji su matarajući rukama žalostivo kleli svoju sudbinu. Neposredno ispred njega, s one strane zapadnog gradskog zida, uzdizala se planina Hermon. Premda je bilo letnje doba, na vrhu je još stajala bela snežna kapa. I činilo se kao da na sav taj pijačni metež dole gleda sa trpeljivošću i popustljivošću. Hafid konačno skrenuo iz čuvene ulice i stade tražiti stan. Nije imao nimalo poteškoće da ga nađe u stratištu pod nazivom Moša. Soba koju mu dadoše bila je čista i on je plati za mesec dana unapred, što nama učvrsti njegov položaj u očima vlasnika Antonina. Potom sape svoju mazgu iza svratišta, okupa se u vodama barade i vrati u svoju sobu. Pošto je stavio kovčežić od kedrovine podno kreveta, Hafid stade da razvezuje kožne remenove. Pokopac se lako otvori i on se zagleda u kožne svitke. Napokon ispruži ruku i dotače kožu, ali pod prstima učini mu se kao da je živa, i on žurno povuče ruku. Zatim ustade i pristupi prozoru sa rešetkama, kroz koji su navirali zvuci sa bučne tržnice udaljene više stotine metara. I dok je tako gledao u pravcu odakle su pristizali prigušeni glasovi, strah i sumnja ponovo ga obuzeše i on oseti kako ga samopouzdanje napušta. Hafid zatvori oči i nasloni čelo na zid i naglas povika: kako je samo budalasto od mene što sanjam kako će od mene, bednog malog kamilara, jednog dana slaviti kao najvećeg trgovca na svetu, a nemam čak ni hrabrosti da projašem između tezgi uličnih torbara. Danas su moje oči imale priliku da vide na stotine prodavaca, i svi su oni osposobljeniji za svoje zanimanje od mene, i kod svih su se mogli uočiti samopouzdanje, bodrost i istrajnost, i svi kao da su izvanredno pripremljeni da prežive u toj džungli od tržnice. Baš sam i glup i nadmen što mislim da se sa njima mogu nadmetati i nadmašiti ih. Patrose, dragi Patrose, bojim se da ću te još jednom izneveriti. Potom se baci na svoj ležaj i umoran od puta dok su mu jeca potresali telo, ubrzo usnu. Kada se probudio bilo je već jutro, ali čak i pre nego što je otvorio oči čuo je crkut. On se uspravi i sede, onda se gotovo u neverici zagleda u jednog vrapčića koji se beše smestio na otvorenom poklopcu kovčežića u kojem su se nalazili svici. On potrča ka prozoru i tamo napolju na smokvama i platanama beše se načičkalo na hiljade vrabaca i svi su oni upućivali pozdrav dobrodošlice novorođenom danu. Dok ih je tako posmatrao, nekoliko njih sleteše na izbočinu na prozoru, ali odmah otprnuše, čim je Hafid načinio jedva oči pokret. On se ponovo okrenu i stade zuriti u kovčežić. Njegov pernati posetilac opet podiže glavu i netremice se zagleda u mladića. Hafid se ispržene ruke lagano uputi ka kovčežiću i ptičica zaleprša krilcima i spusti mu se na dlan. Na hiljade tvog roda stoje tamo napolju ispunjeni strahom, a ti eto imao si hrabrosti da sam cijat uletiš kroz prozor, primeti Hafid blago. Ptičica oštro kljucnu po Hafidovoj koži i mladić je ponese prema stolu, gde mu je stajala torbica u kojoj je još bilo komadića hleba i sira. On ih izvuče i razmrvi i stavi pored svog malog prijatelja koji s mesta poče da jede. A onda mu jedna misao prođe glavom i Hafid ponovo ode do prozora, pa prevuče rukom preko malenih otvora na rešetki. Rešetkasta mreža bila je toliko gusta da se činilo nemogućim da se vrabac kroz nju provukao. Onda se prisjeti Patrosovih reči i glasno ih ponovi. Osjećanje neuspeha neće nikad odvladati tobom, ukoliko ti je odlučnost da uspeš dovoljno snažna. Potom se vrati do kovčežića i poseže rukom unutra
Jedan od kožnih svitaka činio se prohabanijim nego ostali. Hafid ga izvadi iz kovčežića i pažljivo razmota. Strah koji je osjećao beše već minuo. On baci pogled put vrapčića, ni njega više nije bilo. Samo su mrvice hleba i sira stajale kao svedočanstvo o posjeti odvažne ptičice. Hafid spusti pogled na svitak, u njegovom zaglavlju stajalo je svitak jedan. I Hafid poče da čita.